Ja sam Andrej Vidić i ja ću govoriti o korištenju mobilne baze podataka i drugih mehanizma pohrane podataka. Prvo sadržaj. Znači prvo ću malo uvod govoriti o tomu. Govorit ću o shared preferences, pohrana datoteke, SQLite bazi podataka, mehanizmu izolirane pohrane i RUM-u. Znači, lokalne baze podataka služe za spremanje informacije između više pokretanja aplikacija. Prvo na redu shared preferences. To je najjednostavniji oblik pohrane. On nije zamišljen za zaključuje podatka. On se temelji na konceptu ključ vrijednost parova koje je slično local storage u web programiranju. Podržani tipovi su mu int, double bool, string ili string. I nije garantiran da će zadržati podatke između pokretanja aplikacije. Prvo nam dolazi spremanje. Kao prvo moramo dohvatiti instancu shared preferences da bi mogli onda u tu bazu pomoću te instance pisati na željenu poziciju i željenu vrijednost pomoću funkcije setInt. Sljedeće nam dolazi čitanje. To je isto prvo moramo dobiti instancu shared preferences i onda počet toga možemo prema željenom ključu pročitati ili ako vrijednost ne postoji, u ovom slučaju postavlja da nam vrati nulu. Sljedeće dolazi brisanje, to isto prema instanci shared preferences i prema ključu brišemo vrijednost. Sljedeće je pohrana datoteke. To nam omogućuje pohranu veću količinu podataka na prema shared preferences. Koristi se paket path provider da bi se pristupio tim direktorima i podržava više različitih tipova direktorija kao privremeni direktori dokumenta i direktori za cache. Prvo treba kreirati referencu na datoteku. To nam pomoću puta na sam folder datoteke i ime datoteka vraća cijeli put datoteke. Sljedeće na redu je pisanje datoteku. To prvo moramo dohvatiti datoteku i onda s tim možemo funkcijom write string pisati željeni string u datoteku. Sljedeće na redu nam je čitanje. Znači prvo moramo dohvatiti datoteku i onda možemo pročitati datoteku sa funkcijom read string koju onda možemo pretvoriti, to jest parsirati, na primjer u ovom slučaju je to int, da možemo ispisati onda taj sadržaj. Sada dolazimo na SQLite bazu podataka. To služi za pohranu veće količine podataka jer daje nam mogućnost upravljanju složenim strukturnim podacima s relacijama, naprednim upitima i filtriranjem. I tako dalje. Prvo moramo definirati podatkovni model jer on služi kao most između objekto-orientiranog Dart koda i relacijske baze podataka te nam omogućava type-safe rad s podacima. Sljedeći korak nam je otvaranje baze. Znači pomoću Open Database otvaramo bazu, kreiramo novu. Pomoću join se kombinira putanja, direktorija i ime datoteke za ispravnu putanju. I onCreate se poziva samo kada baza ne postoji već. Sljedeći korak je ubacivanje podataka. Prvo moramo dobiti referencu na bazu. I onda možemo funkcijom insert ubaciti podatak. U ovom slučaju je to u tablicu dogs ubacujemo informacije iz dogs.tomap i u slučaju konflikti, to jest da se već ima te podatke, onda se mijenjaju. Sljedeće dolazi do hvaćanja podataka. Prvo opet trebamo referencu na bazu. I onda pomoću .query funkcije možemo dohvatiti cijelu listu podataka iz te tablice i onda nakon toga možemo prema potrebi tu listu pretvoriti u objekt željeni.
Sljedeće nam dolazi ažuriranje podataka. Prvo opet trebamo referencu na bazu i onda pomoću .update funkcije u željenoj tablici sa željenim podatkima na željenom ID-u. U ovom slučaju ažuriramo podatke. Sljedeće nam dolazi brisanje podataka. Tu opet prvo trebamo referencu na bazu i onda pomoću .delete funkcije brišemo u određenoj tablici, u ovom slučaju prema određenom ID-u podatke. Sada dolazimo na mehanizme izolirane pohrane. Znači, pošto Flutter nema svoj službeni mehanizam izolirane pohrane, to jest nije tako dobro definiran, onda ja ću upisati biblioteku Drift. Znači u Driftu prvo je potrebno kreiranje klase baze podataka. Da bi se moglo pristupiti bazi podataka pomoću Drifta, potrebno je barem jedna klasa. Ta klasa referencira sve tablice koje se koriste i središnja je ulazna točka za generator koda. Mora se pokrenuti korištenjem komande dart run build runner build da bi se generirao kod koji će se onda koristiti. I onda nakon generiranja koda dolaze errori pa trebaš dodati ostatak koda potrebnog zbog konstruktora koji se koristi. I onda prema potrebi se može mijenjati taj kod. I još na kraju za pristupanje bazi podataka, prvo treba pozvati widgets flutter binding.ensure initialize da garantira se da je inicializiran Flutter sistem. Onda se kreira instanca baze podataka pomoću app database. I onda se s intu bira tablica koju se unese i onda s .insert se unese željeni podatki. I tu u ovom slučaju to prema naslovu to do finish drift setup se unese vrijednost. I onda još na kraju se može dohvatiti s database.select funkcijom .get. I onda se još ispišu samo ti rezultati. I na kraju dolazimo do room, to je floor u ovom slučaju, jer Flutter nema svoj room, pa se koristi vanjska biblioteka floor. Pa floor automatski mapira objekte u bazu podataka, to nam daje potpunu kontrolu kroz direktno korištenje SQL-a. NuSafe je reaktivan, radi na svim platformama i nema skrivenih operacija ili troškova. Prvo treba kreirati entitet koji predstavlja tablicu baze podataka. Sljedeće treba kreirati DAO. DAO je odgovoran za upravljanje pristupom temeljnoj SQL ID bazi podataka. Apstraktna klasa sadrži potpise metoda za upite bazi podataka. Upiti se mogu definirati dodavanje anotacije query. SQL naredbe moraju se dodavati u zagradama. Metoda mora vratiti future ili stream entitet. Anotacijom insert označava metodu umetanja. Sljedeće je kreiranje baze podataka. Tu koristimo entitet kreiran u prvom koraku i DAO kreiran u drugom koraku, da onda s tim add database stvorimo novu bazu podataka. Sljedeće moramo generirati kod, tu pomoću Flutter packages pub run build runner build generiramo potreban kod koji ćemo onda koristiti u sljedećim dijelovima. I onda na kraju korištenje tog generiranog koda, tu pomoću database builder.build inicializiramo bazu i onda pomoću .person.dao dohvaćamo DAO objekt ili na primjer moramo kreirati entitet i onda .insert person u ovom slučaju je za unos u bazu podataka
ili find person by ID je za dohod podataka. I tu je literatura i to je to.